ico kibazo uburyo ubona amahoro yogerwaho intambara yo igiye kurangira izanarangira ariko garanti y'amahoro ubona yobaho gute muri Kongo cyangwa se abakongomani batavuga no rurimi ariko batari mu mugambi wo kuturimbura badufitiye impuhwe babona ko turi abantu nk'abandi mwumve ko dufite ibyishimo kubwo intambwe tugezeho tugejejweho na AFC M23 tugeje turi kwibaza kuki utatashe kuki utatabaye nubwo kwishimira intsinzi nutaratabaye watabaye wewe nyine ugomba kwishima abantu bose barishimye ariko noneho nkawe w'umusore ungana gutyo nobakira kabajana kahantu kababwira ngo nimwicare mbagurire mumwe murye muhage nicyo nshoboye biratangaje kubona umukongomani wishimiye ko Uvira yabaye tombe twirwaneho n'abanzi bagose abanyamurenge shimiye Mahoro Peace Association shimiye kibasumba nubwo atakihaba atakiri ku buyobozi ariko yafashe umukomeye gisirikare cya Kongo nico gisirikare cya ntacu kwisi ninkaho kidahari nico gisirikare cy'igihugu kiri inyuma y'ibindi bisirikare byose ku isi uru rugamba ruri kuja uru rugamba ko ruragera ku bisubizo ko turagera ku ntsinzi ko turagenda dusatira amasezerano y'Imana yari yavuze Imana kiriya ni gucacu haruko yababwiye abayobozi se bazovaho gisegeti azovaho tazohoraho ngaho ba specific utekereza ko gisegeti azova ku ngoma gute utekereza ko azemera guterera utekereza ko afite asigaranya amahitamo angana gute yo kugira ngo akomeze urugamba nibyo babafunikisha nime uku kuboko kuko ndi kumubaza nk'umuntu nk'umujana wa president kwahageze kuno kuboko k'u Rwanda iyo baguca kuki bataguciye uko kuboko k'u Rwanda kwarinze kwinjira kubarija gufata umwana wawe kwinjiye mu idirisha ryawe gufata umwana wawe mu nzu iyo gutemye utekereza yuko aba babembe aba bamayimayi iyo miti bizohinduka ntabwo ndi kuvuga ababembe b'abaturage ndi kuvuga abamayimayi haraba imitima yinangiye nubwo hari abatishimiye kubera ko ese uko hari abatishimye kweri kuko tugeze ku ntsinzi tubona amahoro bene wacu babarya hari ikintu barahari igihugu kizubakwa na bene wacu bari mu mahanga bazotaha byange bitinde bitebuke umuntu azoza azingikira abo ntawamubwiye atahe abantu wewe ururiho je ureke nkubwira World of Stories. Ndabaramukije inshuti bakunze Afri Media Live amuherereye hose ku isi mbifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Ndabizi neza yuko muri amahoro utameze neza nanone Imana ikomeze kukwitaho ikugenera ibigukwiye. Muri iki gitondo tuzukanye umugisha. Tuzukanye umugisha tuzutse tumeze neza turashima Imana. Mbanza kubashimira ijambo rya mbere kubera ko mukomeje kudushigikira mu buryo bwose ubu dutaninze 170 kubera wewe kubera mwebwe kubera abakunzi ba Afri Media mukomeza kudusupportinga uburyo bwose bishoboka nubundi dukomeze tujane uyu munsi rero turi kumwe n'umugabo ahangaha wuzuye ibyishimo bekaza tubwire ngo nibyishimo nyabaki ni munezero mumeze gute muri we ubundi tuganire hano kuri Afri Media turavugana ibintu byinshi bigiye bitandukanye ubundi nawe ukomeze gustayinga cyangwa se gutuninga in tera gatebe kawe aho ngaho ubundi tubane mu biganiro bya Afri Media urakoze cyane meze bitekiro tumeze neza nkaba namwe natwe turashima Imana asandi kabisa ndakubona cyane naje ndakubona yego ati ibyishimo biranyuzuye ibyishimo birenze kubivuga birenze ubugero ko biraja nko kumena uri bungengereye bikomeye ko ndashaka kubitangira ariko byanze bimeze biti namahoro mufite amahoro y'Imana rwose kabisa turashima Yesu tutaragera aho ngaho usanzwe hano abantu bakuzi uheruka no kuri Afri Media watanze ubuhamya hano wenda niba mutanamwibuka no yazanye n'umugore we hano batanga ubuhamya bwakoze ku bantu benshi ariko n'abandi benshi bakavuga ngo biriya bintu wavuze sibyo ngo gute bakavuga ngo sibyo gute sibyo bintu birashoboka aho abo nyine niba abandi batahora bumva ibintu kimwe bumva ibintu gutandukanye ariko twe twabivuze nizo twabayemo twaciyemo
twabonesha amaso niyo mpamvu bishoboka. Yaba nabo abatarabyumvishije nibabyumve birashoboka. hari ukundi kuntu bigira kugira ngo babyumve kujanya ese niki gute ni ukuvuga ngo ibyo twavuze twubisubiramo twarabibonye twabiciyemo kandi Imana yaratwiyeretse kandi Imana ikora ibikomeye namwe murayishima natwe turayishima rwose ngahebwira abakunzi ba Free Media Live turabashimiye abakunzi ba Free Media ndetse n'umuyobozi wa Free Media ariwe mwene data Gabi inshuti yanje cyane turakwishimiye murakoze cyane nishimiye kubonana nawe ni karibu hanyuma abakunzi bose ba Free Media abadukurikirana hano abakurikirana umunsi ku wundi abonge kandi kudukurikirana nkuko yarabivuze si ubwa mbere bubaye nk'ubwa kabiri tugera hano kubera kuko twabaye inshuti ni karibu twabaye inshuti rwose turagira ngo tubararike cyangwa se tubasabe kudukurikirana mu kiganiro tugiye gukora cy'ibyishimo twuzuye ibyishimo n'ubwuzu bwo kwishimira intsinzi cyangwa se urwego tugezemo abanyamurenge abatutsi abanyamasisi abanyarucuru abantu bose baciye mu bihe abakongomani bose baciye mu bihe by'akarengane bimara igihe kirekire cyane ariko ubu tukaba twadugandagiza ibirenge ku bisubizo byiza nibyo byishimo kubera kuko muri no minsi hari nk'uturirimbo cyangwa se nk'uturefure duhari two kuvuga ngo tombe 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 abana bari mu kuvuga ngo tombe abagabo bakavuga ngo tombe abagore ngo tombe n'abapasiteri bari mu kubyina intsinzi bakayibyina Musinga rero yaravuze ngo bariko kariya karembo ngo umuntu yogatera mu ikanisa Bishop Musinga turagusuhuje kandi niwo duhere hageze umugisha kwe turagusuje kuko werekanye ikintu gikomeye ibyishimo yari afite ngiye yabihishe byaragaragaye ntabwo ari byo gufeka ntabwo ari byo gushushanya ibyishimo yari afite no mu ikanisa nibyo bafite kandi umuntu utakwishimira intsinzi utakwishimira urwego abanyamurenge bageze abatutsi bageze abantu bose yaravuze ngo nibareke kubicokoza biteje kumeneka ni ukuvuga ngo yari afite ibyishimo nari kumureba nkabona naje turashobora kubatunganya titwari kumwe gusa ngo dukorane mu maboko abe nkunchallenging numve naje ukuntu no bitanga ariko n'umuntu w'umugabo kandi afashe umukingo ukomeye waravuze ngo amazina nindi amazina banita Kiruhura Alexis niko banita ukora iki jewe ndi umuntu mu buzima busanzwe nkora akazi gasanzwe ka hano nyine muri Kenya kimwe n'akabandi bakora ko gupagasa naringe kuvuga ngo ndi umuhinzi mworozi kandi hano ibyo bintu twego tutaza tubikora kumubako nguko ari iwacu twobisubira kandi twosubira yose kabisa ico coba waravuze ngo niko bakwita wowe witwa ndi wiyita ndi jewe uko banita ni nako niyita nitwa Kiruhura Alex irindi zina rya gatatu nitwa Ndizeye uko witwa Kiruhura Ndizeye ngo amazina yanje ni Kiruhura Ndizeye ayo niyo niswa n'abavyeyi irya Alex ni bene iringira abantu nyine bagenda batorera hano mu bitabo cyangwa se mu mihanda ariko iryo ryo zarifata rizashaka nko kuremera cyane duhere ahangaha kugira ngo ikiganiro mugani wa Musinga ngo bareke kubicokoza bitajagura hakiri tureke kubivanga cyangwa se Bishop Musinga rwose turamuramukije turagusubira cyane turagukunda Musinga azavuga amagambo meza y'ubwenge y'urukundo y'ubumwe ariko afite ishaka namwumvanye rirenze ryo kwigisha abantu leadership kubaha no kumvira ubuyobozi n'umuyobozi mwiza cyane kiriya kintu abantu sinzi ko bacumvishe neza umuntu utokumva rya jambo habe n'igimana abantu bino tubaza bagandukira ubuyobozi ntibabwumve noneho nabwo hagasora akaba n'ubuyobozi bubi nabwo butumva abaturage kandi ibyo bintu birahari anyway nje mbaye nguhaye credit yuko ikiganiro yakoze cyaramfashije asande cyane anyway waruvuze ngo rekubaza umushimire rwose ndetse n'abandi batari we bameze nkawe nabo no bashimira mu kanya gatoya so waratwandika ivuga ngo wuzuye ibyishimo ukeneye kugira ibintu uvuga yego kandi Musinga yaratarakora ikiganiro kugira ngo ntaba ari we tunaheraho wenyine kubera ko hari nkeneye kumva ibyo byishimo muri
mu kazi k'amafoto kano ka video ibintu dukora hari ibintu tuza twita ngo ni raw ni nk'ibintu bibisi nkeneye kumva ayo makuru ari vivid mbese ari mabisi agipfundikiye ari mabisi ivyo vyishimo bikiri bibisi kibyo umugabo umwe nabonye nawe washimishije ariko umuntu waba waramubonye atamunyereke muninde umugabo wavuze ngo bareka seke urya kurya nawe niryo ishirirwa ryo yabonye kandi rijya naryo rifite abo ryafashije kandi yarasetse je yarasetse nakarebye nk'ijoro ryose kandi ga n'umushumba ko yavuze ngo n'umushumba naza ngafungura ka video ura mugozi w'umweru naza mfungura ka video nkananirwa gukoreka kukareba nibyo kandi noneho kaje kakarangira noneho nasetse kumurusha wewe wumva ko afite impano yotuma abantu nabo bayigira bakayimenya uriya mugabo baye musavye ahantu ari azanyandikira hano hari nimero nimba ahari nawe nayibona kazamusuhuje cyane rwose cyangwa umuntu ushobora kumubona azanye nabajije abantu babanga nti babasha kumuconnect uwo muntu azatwandikire tuganire so wuzuye ibyishimo bimeze gute noneho ni nk'amakuru ariko kandi si amakuru ni ibintu bihari ni amakuru azwi n'abantu bose burya amakuru ni amakuru uvuga kugira ngo abantu ariko dukeneye kumva experience yawe kuko buri wese afite uko yafashwe rwose kabisa wowe byagenze gute ibi byishimo ntabwo ari ibya none nta nubwo ari iby'ejo bundi twabonye ibyabaye twese twarebesheje amaso tuzumvisha amatwi biragaragara ku masosho media biragaragara ku mbuga biragaragara ahantu hose biriya byishimo abanyamurenge abanyarwanda abanyamasisi buri muntu wese uvuga ururimi mvuga n'abarundi abakongomani n'abarundi apana ubutegetsi bw'u Burundi abarundi apana ubutegetsi tituvuga ubutegetsi tuvuza abarundi hari abantu barimo kwitiranya bagatuka uburundi bakagira gute ntabwo ari uburundi oya si uburundi rwose ni leta y'u Burundi ni nk'iyi ya Gisegeti turi mu kuvuga ngo leta yitwica ariko si abakongomani bose ni leta y'u Burundi apana abarundi kuko mu barundi hari umuntu je yarishimye antumira amaudio none nka 50 hari undi nubishe muri record kandi n'umurundi avuga kuko ngo ntiboreka kwishimira intsinzi abanyamurenge bagezeho umurundi nuko ibi byishimo turabihorana ariko kandi hari ikiza gituma bikomeza kuba byinshi bigasaga abanyamurenge abanyamasisi abarundi abanyarwanda tuvuga runo rurimi abavandimwe badukurikirana kuri no Afrimedia aho murereye hose hatandukanye turabizi ko badukurikirana kandi muradukurikirana turabakunda namwe ndashobora kwibwira kuko mudukunda ibi byishimo byatewe nibihe bikomeye cyangwa se bishaririye ubwoko bwaciyemo cyangwa se bwanyuzemo bw'imyaka myinshi abantu baciye mu ntambara z'urwango rw'indengakamere ubwoko bwacu njewe mbarizwa mu banyamurenge ibyo nzi twaciyemo ni byinshi cyane tugera mu gihe kirekire tubabaye imitima yarababaye irakomereka agahinda kuzura imitima kubera ibyo twabonaga ducamo buri munsi bene wacu bari kwicwa bari gutwikwa bari kuribwa ababyeyi bari gucibwa amabere abana bari gutemagurwa bari mu nka abungeri barashira imihana irashira amatungo arashira mu yandi magambo bene data badukurikirana ni nkaho abari baraducuriye umugambi basa n'abatwishe mu yandi magambo turasa n'abari barapfuye ariko twazutse cyangwa se twazutse uti impamvu ni iyihe ndatanga urugero Abraham atanga Isaka yari yamwishe hanyuma natwe abanyamurenge abanzi bacu nivuga ngo abanzi bacu mwumve kuko hari abaduhagurukiye kutwica no kutumara no kuturimbura kandi abantu bari mu kubivuga buri munsi bamwe ntibabyumve bakumva gutandukanya natwe ndetse bamwe bakabipfobya bari abantu rwose Imana izo bababarire kandi bazikosore bigarure kuko bari mu murongo utari mwiza abantu uko barapfa ibo bagakana ubwicanyi abantu uko baratemwa bo bagakana ko dutemwa abantu uko baratwikirwa amazu bagakana ko dutwikirwa amazu nabo tuzi twaturanya baturanye
barinjijemo ideology mbi, barinjijemo ibitekerezo bibi byo kwanga ubundi bwoko, kandi twese twararemwe n'Imana. Hanyuma iri jambo reka nihute kugira ngo dushike ku ijambo ryacu rikuru. N'ibyishimo rwose, kandi nukubwira umunyamurenge, nukubwira umurundi, nukubwira umunyarwanda, nukubwira umunyamasisi, nukubwira M23, AFC M23, nukubwira MRDP cyangwa se twirwaneho abaturage ku isonga. Turabasuhuje kandi tubashimira, kandi tubihanganisha kubiye mwanyuzemo, ariko kandi tunashimira ku mukingi ukomeye abo bantu bose maze kuvuga bakoze bahagazemo. AFC M23 yarahagaze kubwo kurenganura ubwoko, buhaburengana, buhabupfa, bwabwicwa, bwabutotezwa, buzira uko bwaremwe. M23 nako twirwaneho ari MRDP, ubu nyine yahindutse MRDP. Yabayeho mu buryo bwo kwirwana no kwidefande kugira ngo ababyeyi badashira, imihana idashira, kandi kuko ntiyashize barayisenye irashira ko dusigarana hato. Ariko turahihanganira, turahaba, bene wacu barahaba, kugeza uno munota. Abo bantu bayihanganiye batwirwaneho turabashimira rwose. Twirwaneho yafashe umuheto turayishimira. Twirwaneho y'abaturage, abashumba, abantu bose basanzwe, abashefu babanye na twirwaneho turabashimira. Aho muri hose, muri mu misozi, muri ho plateau, turabashimira rwose kabisa. Mwakoze ikintu cyiza, Imana yo mwijuru baheze umugisha. Kandi ibi byishimo bigeraho ubu nyine icyo twaharaniye twatugikandagiramo, nubwo tutaragera ku gisubizo nyacyo ngo tuvuge ngo birarangiye, kuko ibi ngibi twaducamo ni ibyanyuma. Bene wacu abavandimwe bavuga runo rurimi mpamvuga, cyangwa se abakongomani batavuga runo rurimi ariko batari mu mugambi wo kuturimbura, badufitiye impuhwe, babona ko turi abantu nk'abandi. Mwumve ko dufite ibyishimo kubwo intambwe tugezeho, tugejejweho na AFC M23, tugejejweho na twirwaneho MRDP, tugejejweho na Sultani Makenga intwari. Nje iyo mbatekereje nzangira ngishavu rwose kabisa. Uzumva gute? Inza ntekereza ukuntu Makenga yahagurutse afata umwanzuro wo kuba umwanzirishi wo kurenganura ubwoko. Kabona aranduta ntiduhuye. Nubwo mpamvuga gutya, ariko aranduta mukuri isapo kabisa. Iyo ntekereje reka tunamushimire afande generale Makanika, Michel Makanika Rukunda, intwari y'ubwoko, intwari y'igihugu, intwari y'abantu bose. Tuzahora tumwibuka, n'ubu ko turamwibuka, n'ubu ibyo turimo ni ibintu yasize asizije, ni ikibanza yasize adushirije, asijije nako. Umwanzuro yafashe kuva muri leta afite amafaranga, yiyambura ibyo yari afite n'icyubahiro, arabisiga, aravuga ngo sinoreberaho ubwoko buri kurengana ngo bupfe, abantu bicwe nimara njye umushahara. Turamushimiye cyane generale. Banze ngo turishe kidogo. Ibyishimo byandenze cyane wa. Ibintu nka bibiri. Icambere. Ukurikije izo byishimo ufite, ukurikije uko wiyumva nuko bimeze n'ibindi. Kuki wewe uri hano utari muri uwo mugambi, ube nawe uri muri abo bantu bari hariya? Nukubera ko njewe sindi umwanzi w'ubwoko. Nifuriza ubwoko amahoro, kubera kuko uretse ubwoko n'abandi bantu bose bameze nkanje baremwe n'Imana, mbifuriza amahoro. Icyo mbajije, kuki utari muri uwo mugambi kuri tere ngo uri gufatanya n'abandi ukaba ukibarizwa muri Kenya? Ni igihe kitaragera cyanje. Uko ni ukuri nkubwiye. Ni ukubera ko ni igihe cyanje kitaragera. N'abahagurutse hari ababanjirije, hari n'abahasanzwe, hahaguruka abandi baragenda. Kandi uwagiye icyo nicyo cyari igihe ciwe. Ureke nkubwire kino kintu umunyamakuru rwose, kandi ubyumve, abantu bazotaha. Tuzotaha byange bikunda bari hanze, abakiya bagenda, naje ukushobora gusanga ndi hano nari nkeneye kuja hanze cyangwa se mbikeneye. Ariko icyo nkubwiye, ibitekerezo, umutima wose ni ukuzotaha tukubaka iwacu. Naho turi kwibaza kuki utatashe, kuki utatabaye, nubwo
kwishimira intsinzi n'utaratabaye uwatabaye wewe wenyine ugomba kwishima Abantu bose barishimye. ariko noneho nkawe w'umusore ungana gutyo kuki utatabaye? Yewe narananiwe, icyo cyo nkubwiye n'ukuri. Ikintu cya mbere nakubwiye ni igihe kitarashika cyanje, ariko igihe nigishika tuzobimbaza nzisangayo kimwe n'abandi bose. Ikindi abantu bose ntibazashoborera kimwe, abagiye baradurushije gutwara bafata iya mbere, rero nibo twatureberaho, ni nabo washimira, ni nabo mbanshimira cyane. Kuragira ngo ndashimira abantu bari hano se, ndabashimira nabo mu rundi ruhande kuko nabo bafite umukingi, ariko umukingi ukomeye niba ari abantu bafashe umuheto, niba ari abantu bihanganiye ubwoko baguma hariya tibahavagura ngo badasenyuka hashira iwacu. Kuba turi hano dufite agaciro nicyo cyatumye nshima mvuga ngo mfite ibyishimo. Kuba ndi hano nuko mba nzi ko hariya hariho abantu bafashe umukingi ukomeye. Kuri we waruvuze ngo nubwo tutaragera kuzo bataragera kuzo baharaniye 100% titurabigeraho, ariko ko turabiguzamo ikirenge ibyo intoki zacu ni ibiki? Amahoro, ubwisanzure, natwe tukagenda mu gihugu, tukagenda muri Kongo yose uko ingana. Uzi ko hari ahantu muri Kongo tutemerewe kugera? Ntabwo ari avuga ngo ahantu ni wanyu ntiwemerewe kuhagera. No, byari bigeze aho byari bigeze. Utekereze muri Kongo, muri Sud Kivu aho mvuka, sinari nemerewe cyangwa se abantu bibacu ntibemerewe kubazenguruka. Reba nawe uri hano n'abari bari iwabo ntibari bemerewe kugera mu wundi muhana. Areka nguheze urugero rufatika. Abari mu minembwe no mu mikenge n'abantu badatwaye ibintu z'amasaha 2, ariko kugira ngo bahaje ni ikintu cy'ingorabahizi cyari gikomeye cyane, kubera ko noneho batubuje kugenda muri Kongo, batubuje gukora ibyo nk'abandi bakora, hanyuma babonye ko atari tosha, baravuga ngo reka bano bantu tubikira ahantu hamwe, tibave mu karere kabo baja mu karere k'abandi, kandi duturanye abavandimwe dusabana. Ubu nta muntu wavaga mu mikenke aja mu bijombo, ubu nta muntu wavaga mu bijombo aja kumugeti, ariko aho hantu hose ubu nyine ni tombo, kandi ni intsinzi tugomba kwishimira. Kuri wewe urebye ayo mahoro yaboneka gute byuzuye kugira ngo uzavuge ati ikibazo citwa intambara muri Kongo itotezwa rirashize, kwishira ukizana umuturage akagenda aho akeneye uko ashaka igihe ashaka, bizoshoboka gute muri Kongo? Ikintu ni kimwe gusa, uyu murongo AFC M23 twigwanaho yafashe niwe wonyine ushobora guhindura. Uyu ni umurongo w'intambara, uyu murongo w'intambara nawe ufite umwanya ukomeye, kubera ko none se bazahora barwana. Intambara zirwanwa ikagira igihe irangira, kandi abacu bo ubwo ariko izirangira, ariko amahoro ntazi. Izirangira amahoro ntazi. Ikigiye kugenda rero, ikigiye gukorwa niki? Amoko yose, abapfurero, ababembe, abanyintu, abarega, abaruba, abashi, aboga nibo duturanye, ko ndanga kuvuga abandi bakure, kuko abo turi kumwe ba hafi bonyine ubwabo nibo batwanze. Abo bose nibumve kuko ibyo bagiyemo atari byo, nubwo atari bose, ariko ababigiyemo babivemo, babireke baze basanga abandi. Yewe twebwe abanyamurenge, twebwe abatutsi titugira inzigo cyangwa se urwango rwo kuvuga ngo turihorera ku muntu watugiriye nabi. Gusa usibye abantu bakoze amakosa babigiririye bagomba kubihanirwa bakabibazwa, ariko umuntu wese winjizemo ideology yo gukora ibintu atumva yisanzemo, uwo muntu agomba kubabarirwa kandi akaza agasanga abandi, tukubaka igihugu cyacu. Amahoro azaboneka ari uko abantu bagize ubumwe bavuganye. Yagerwaho gute? Nsubiza ico kibazo, uburyo ubona amahoro yogerwaho. Intambara yo igiye kurangira, izanarangira, ariko garanti y'amahoro ubona yobaho gute muri Kongo? Garanti y'amahoro muri Kongo nuko abantu bareka urwango, bakareka ivangura, bakareka tribalism. Ikindi usarereje ko ndanga kuvuga ngo icyo ngicyo cyo nacyo kirahari, ariko ubuyobozi bubi butarahinduka sinibwira kuko abantu babona amahoro. Ubuyobozi bubi
kuvuga ngo buhinduke bukiya bucura imigambi kizohinduka, ariko ubuyobozi bubi buhindutse, abantu bohuza, abantu bovugana, kuko abaturage n'aba inosa nta bantu birirwa mu bintu batabizi. Ikikwereka kuko abaturage ari abayobozi bakora ibyo abayobozi bavuze, kuvuga ngo ubu nyine kuri uno munota Uvira yabaye tombe, Goma yabaye tombe, Bukavu yabaye tombe, Minembwe ni tombe, Bijombo ni tombe, Gipupu na Zambikenge ni tombe. Ikikwereka kuko abaturage ari abantu uhindura gusa imitekerereze. Abo bantu abantu babagezeho, abantu bari kumwe nabo nibo bakorana kandi barabumva, barananezera. Ubu twirwaneho kiraheza abapfurero, ikabaheza amata nubwo ntayo tukigira, ikabaheza icyo kurya, icyo yo bafite ikabahumuriza. Abaturage bari bazi ngo twirwaneho irashika ibahutaza, abaturage bari bazi ngo M23 nikandagira Buvira barama batangira kwica no kurimbura, ariko kera babonye kuko ari ikintu gitandukanye n'ibyo bakoraga. Abazarendo FARDC yahoraga yica abaturage bonyine kandi ari bibarinze, uretse no kuvuga ngo twebwe ubwacu abarengana abatutsi, ariko yahoraga yica bene wabo. Ubu ngubu ikintu cyokorwa cyozana amahoro, cyogarura amahoro muri kara karere, kikagarura amahoro muri Kongo yacu, ubuyobozi bubi bukavaho bugahinduka. Ubona bizagerwaho ryari? Bizagerwaho bitinde bitebuke, nuko naho tugeze ntitwari tuzi ko tuzagera. Aho turi none ntitwari tuzi ko tuzahagera, twari tuzi ko dushize. N'abari mu mahanga wibaze ko, wibwire ko, umenye ko iwacu washize, n'uri hano ntabahari kuko ntawotahira, gakondo yacu niri. Ni ukuvuga ngo aha tugeze nico kitwereka kuko n'ubuyobozi bubi buzahava, nico kitwereka ko abantu bo muri Kongo kubera imyumvire y'abantu babayoboye bazahinduka kandi bakaba abantu bazima kandi tuzobana. Sinzi kunumvishe neza cyane. Nakumvishe kira aho ngaho wa munyamakuru. Nihanganira gato yanshimire ku bantu batoro ndovano ndashimiye rwose kabisa. Uwa mbere ni Bishop Musima, Dr. Musinga Rupande, azi no kuvuga, azavuga ijambo ukumva nyine rirafashe. Yagize neza gushimira u Rwanda, yagize neza gushimira Paul Kagame president, habe naje ndamushimira rwose kabisa. Ejo bundi hari akantu yakoze abandi ba president b'ibihugu bose batakoze na president Gisegeta atakoze. Ashaka ko gukora ku kintu kivuga akarengane k'abantu barengana muri Kongo bicwa bazira uko bare, arakivuga, ndamushimiye rwose kabisa. Bishop Musinga yarakivuze. Shimiye Generale Rukunda Michel Makanika, watubariye igitambo gikomeye. Nabo bajanye bose nabo bapfanye batakiriho turabashimiye. Shimiye Charles Sematama, wafashe umukingi wa Makanika aremesha twigwaneho, ubu ngubu ikabihagaze, ikabigeze muri rwego igezeho. Shimiye abaturage bose baho plateau b'abanyamurenge n'abapfurero n'ababembe batagiye mu mugambi mubi, bagihari bakiremye mu gihugu. Mbese batahunze arabapfurero batahunze bari kumwe n'abanyamurenge, abo turabashimiye. Shimiye abanyamasisi, shimiye abanyarucuru, twafatikanyije kugira ngo tureme imbaraga zo kugira ngo turebe igisubizo hamwe, kandi tukaba dufatikanyije Generale Makenga, Generale Byamungu, Generale abo bose abarizi jewe ndetse simbazi, ariko abonzi nibo nshimiye. Ubabonye, uramutse ubabonye gutyo ukababona wakora iki? Yewe ukurikije kuko uri kuyumva. Ikintu cya mbere no baramutse kabahobera, narangiza mfite icyo mfite no bakira kabajana kahantu kababwira ngo nimwicare mbagurire mumwe murye muhage nicyo nshoboye. Hanyuma kababwira ngo mwarakoze, mwagize neza. Abandi bantu nshimira, ndashimira abanyamurenge benshi bafashe umwanya mu kugira ngo bafatikanye n'abantu birwanaho aribo bene wacu mu buryo bw'umusanzu. Tibareka ko bene wacu barara ubusa, tibareka ko twigwaneho yambara inkweto zira amasogesi, tiyemera ko abantu bapfa batavuwe n'ubwo ibitaro byari byarabuze imiti kubera inzira, ariko ubushobozi bari bafite
nshimiye na Dr Paul Gitwaza wafashe umukingo ukomeye kugira ngo avure cyangwa se avurisha abantu, afata umukingo ukomeye kugira ngo abantu bavugwe badapfa. Nubwo hari abapfuye ni igihe cyabo, abandi nta karengane, ariko abo yakoresheje icyo yakoresha imbaraga ziwe n'amafaranga yiwe, turamushimira. Shimiye Mahoro Peace Association, shimiye Kibasumba nubwo atakihaba, atakiri ku buyobozi, ariko yafashe umukingo ukomeye. N'uhari ubu nyine jewe sinzi uko bayoboye, sinzi nuko bakurikirana, ariko icyo nziho nuko bafatanye mu nda kugira ngo bakore kino gikorwa. Shimiye Dr Fred Kanyiki, President wa MRDP, ubu nyine niwe turangaje imbere, umugabo kabisa. Aravuga ukumva avuza amagambo arema imitima abantu, ukumva afite ishaka, yaretse ibyiwe areka akazi atakazi aza kugira ngo arengane n'abarengana. Rero abo bantu bose ndabashimiye. Nuwo ntavuze, nuwo ndashoboye kuvuga, umuntu wese wagize icyo akora, umusanzu watanze, waba waratanze amafaranga, waba waravuze ukaruha. Nari nibagiwe umugabo bita Rugabo, Colonel Rugabo wavuye muri Canada, umugabo w'Imana cyane. Yahanganye n'abantu bahakana kuko ubwicanyi buri iwacu, kandi bamwe na bamwe muri bene wacu batabitewe nuko babivukanye, babitewe n'inyungu zabo, abandi babitegwa ninda, abandi babitegwa no gushukwa kugira ngo babone uko baramuka. Umugabo w'Imana witwa Colonel umuvugabutumwa burano ubutumwa afasha abantu kugira ngo babumwe. Twabonye ko ari mukubwira wewe bakabwira frere akabwira nicyo kintakome afashe umukingo ukomeye. Yarazamutse ati byiyo muri Canada, ari mu Minembwe, uyu munsi namubonye mu Bijombo. Namubonye nzambikurikirana, namubonye mu Bijombo. Shimiye Gikwerere wataye ibyiwe hanze aragenda, administrateur Gikwerere. Abo bose abo nabonzi n'abagabo b'Imana, abo n'abagabo bafashe umukingo ukomeye, abo n'abantu bindashikirwa. Twe nubwo turi hano ariko nukuri ndibaza kuko bafashe umukingo ukomeye. Hari abakomedi bazavuga ngo umugabo ni nusu. Hari abagabo b'inusu akaba n'abagabo bashitse. Umugabo ni nusu, mbese ni umugabo arenze kuba umugabo, agazakongera ni no akongera inusu y'umugabo, akaba nk'umugabo n'igice. Ni nk'abagabo babiri, mu yandi magambo arimo umugabo n'undi mugabo wundi. Hari n'abandi bagabo badashitse. Anyway, nuko urebye aho urugamba rugeze, wari uri gushimira kandi nakuretse kabisa. Icyo ubanze niyo ntovuga ikindi, amarangamutima yawe abanze yike, ibintu bibanze bije ku murongo ukeneye. Kandi ibingibi impamvu umuntu akureka, impamvu bigenda gutyo, nuko hari n'abandi aburi kubwira bameze gutyo, nuko aburi kubwira banezerewe gutyo, nubwo hari abatishimiye, kubera ko ese uko hari abatishimye kweri kuko tugeze ku nsinzi tubona amahoro, bene wacu babarya. Reka ari kintu kibarahari, barahari tuvuge ngo hari abatishimye kuko bene wacu cyangwa se andi moko yari kwatugwanya. N'abanyamurenge nose waza urwana, ariko kwabo ngabo ntibapfuye. Yaravuze waza urwana, waza ubirwanya, kuratekereza ko yabyishimiye se ko byabaye. Oya, arashobora kuba yobyakira ko byabaye. Mu kiganiro ubushize umunyamakuru w'Imuhira, Imuhira se ni kinyamakuru kiba hanze muri Canada. Yego, yaravuze ngo biratangaje kubona umukongomani wishimiye ko Uvira yabaye tombe, akaba ari kunezerwa ngo Uvira yabaye tombe. Umukongomani uri kwishima ko Uvira yabaye tombe. Umukongomani ni umunyamurenge, ni umututsi n'indi. Ati yagombye kuba ari kubabarana n'abandi bakongomani ko Uvira yaguye mu maboko y'abanzi. Yabivuze yirengagije, yabivuze muri analyse, anazi n'ukuri neza. Bano bantu bavuga ibintu bazi. Nishatse kugusubiza nkubwira ngo ntabwo abanyamurenge bose bishimye. Wumvishe ikiganiro Kongolo yakoze kuri BBC kuri Mumvo n'Imvano? Sinamukurikiranye neza. Kongolo yakoze ikiganiro Mumvo n'Imvano ari kumwe n'umuvugizi wa FC. Bari bahanganye cyane. Sinamukurikiranye Kongolo. Ariko umuvugizi wa FC hari ikintu yagarutse amubwira ngo ese ni wewe wishimiye ko ni wewe ufite impuhwe z'abanyamurenge kuturusha.
Kongolo amubwira amubaza kuvuga ngo mwatabaye abanyamurenge muraturusha se undi aramubaza ndetse ko baza bicwa bari bagoswe kutabavugiraga uri muri leta mwakoze iki ko mutabavugiraga mwakoze yewe ni iki kintu kiratangaje waravuga ati oya bari bagoswe na twirwaneho twirwaneho mu yandi magambo barabanzi n'abanzi bagose abanyamurenge twirwaneho abarundi nibo batabazi nibo baje kuturinda nibo barinze babanyamurenge nibo baje kurinda ba nyina wabatwirwaneho nukwibesha ariko niho yaravuze ngo se nimwe mufite impuhwe noneho se kwibaza ngo se aba batwirwaneho bo ko nabari abanyamurenge iwe niwe ufite impuhwe kubarusha aho abwira nijuri kubaza aho ko yaravuze ngo se M23 iri kuvuga natwirwaneho nibo bafite impuhwe kuruta twebwe abanyamurenge mu yandi magambo twirwaneho intikira abanyamurenge abana abanzi kuri we niko avuga kuri we no kubakongomani babi bakora umugambi rero kandi we ari yaza bibyitsa ngo twebwe muri leta twebwe ntabwo tutabivuze twebwe ibu uwo ngo ari wa wundi Kongolo wavuga Kongolo no ariko barinda hari ijambo yamubwiye aramubwira ngo reka subize ngo uriya muvandimwe ngo wikuyeho izina ryabo ryiwe wahinduye amazina ngo yiyita Kongolo kugira ngo akunde yemerwe Kinshasa Kongolo arasubiza ngo ni izina rya sekuru atariko kera kubera ko soundinga nko kumubwiraga ngo ukora soundinga nico catumye wewe bakwemera Kinshasa ntabwo bakwemereye kuri umunyamurenge bakwemereye iryo zina bumvishe neza ko rifitanye amasano na Kongo muri umuntu agiye nko kuvuga ku bintu mu by'ukuri Kongolo yari mavuga ukibaza ngo ese abanyamurenge no kuvuga ngo kuri we ntiyemeraga ko bari bishwe n'inzara ntiyemeraga ko babuze imyunyu ntiyemera yuko baza bicwa ntiyemera ko abantu batwikwa ntiyemera ko ibyo byose biri kuba mu minembwe arabizi ntabyemera navuze ko atabizi kubimenya arabizi ariko ntabyemera nico kijya nakubwiye ikindi ugasubira ugasanga ibi byose avuga amagambo avuga ukumva arayavuga asa ufite nk'imbaraga ufite confidence yo kuyavuga confidence nyine afite icyo yishingikirijeho so none ukibaza ngo mu gihe ngiki nko kuvuga ngo umuzeyi we yaravuze ngo izina rya Kongolo ni rya sekuru kandi sekuru subi Kinshasa n'uwo mu minembwe bivuze ngo hari n'abandi babo bahari hari abandi ntaronse tawumvishe ngo witishe Kimanuka none Kimanuka kadari umunyamurenge none nuja gutekereza yuko ari kuvuga gutyo abo bantu yabamariye iki niyo leta yiwe ureke nkubwire ariko nyine nari mbivugiye kugusubiza wowe kuvuga ngo se ngo hari abanyamurenge ngo batishimiye ko nabivuze mbizi ariko gutangara nabivuze mbizi ariko nko gutangara kubona bene wacu bakana wenda byoshoboka yuko bivuze ubizi ko bo barahindutse muri cagiye uvire yabaye Tombe nabo bakahita bavuga ngo Tombe kubera kubura uko ariko kugeza ubu tuwe tuvugana baracabahakana ntabwo baremera ntibaranemera ko yabaye Tombe baracari ko bazobifata baracari kwibere baracari ko bonka umunsi barivuyeho bazicuza ibyo baza bavuga tubazicuza wenda bazanicwa bazicuza kwicwaho wenda bagarutse bakagaruka kuratekereza ko kugaruka se bishoboka uvuye Kinshasa ubu nyine birashoboka uragaruka uciye he uvuye Kinshasa hari igihe bitamukundira kuhava ariko nacyo kiratangaje ibaza umuntu uvuga ngo ni umukongomani ariko agahezwa kuva aho ari kugira ngo aje ahandi mu minsi mike iri imbere ntibizomukundira kuva Kinshasa n'ubu ngubu ntabwo zomukundira anyway ariko nubwo waruvuze cyo ngugarure hari abatari babyumva ubu baba babyumva kandi hari n'abatari babyumva bari muri leta kubera kubura uko bagira ubu ngubu baba batugarukaho bari mu bwoko bari muri leta hari n'abirubuye buvira n'abirubuye amakoloneli benshi abirubuye bari muri leta benshi ariko nanone
ntabwo abo bo turi narimvugiye nk'umunyapolitike abanyapolitike bari imbere iwe waje kubisobanura ahagarariye leta ya Kisekedi asobanura uburyo igihugu caguye mu maboko y'abanzi. Reka nkwereke bano bantu baramutse bagize bahati kuko kugurisha ubwoko cyangwa se guhakana ubwicanyi bw'ubwoko ukabuva nk'ukaba umwanzi wabo ugafatikanya n'abanzi kurwanya ubwoko bwawe, kurwanya amaraso yawe, kurwanya igihugu cyawe, kuko ntiwovuga ngo uri mu gihugu ariko kuranga abaturage bamwe cya gihugu wakigwanya ubucanga. Nukuvuga ngo bano bantu ikintu kiri mu kugaragara cyo abantu babakoresha bazobahinduka kandi bari no mu kubahinduka. Reka wenda mbaze kino kintu kubera ko nategereye kiriya kiganiro c'imvo n'imvano Kongolo yakoze. Jewe sinagikurikiranye kandi naragikurikiye rwose. Ashaka kubisobanura kandi avuga yuko nahoraga nkurikira kino minsi sinamukurikiye kubera ibyishimo by'ibisubizo byatombe zari zabaye nishi dusa n'abantu birengagije izo ngibyo. Nuriya witwaga Munigantama wagiye ariko nubishe nawe kuko ubu nyine yamanukanye n'abarundi yagiye ntazi yahaje ntanyuraga ibuvira sokuvuga ngo bamanukirana nuriya Kingungu ejo bundi wari kushimira Ndayishimiye avuga ngo yemera leta y'u Burundi yemera n'igisirikare cy'u Burundi. Noneho iki wabo tacemera kubera kuko iwabo hari igihaba adahari kandi atohagere. Iki wabo gaco ntagihaba gisegetse igisirikare taco kiriya igisirikare cyica abaturage bo ntabwo ari cyica abaturage. Okay, hari ikintu abantu baza bibeshaho ku gisirikare cya Kongo. Igisirikare cya Kongo nico gisirikare cya ntaco kwisi, ninkaho kidahari. Nico gisirikare cy'igihugu kiri inyuma y'ibindi bisirikare byose ku isi kubera ko kigizwe n'inyeshamba nimitwe ni ba mayimayi ba mu gisirikare ndetse n'inyeshamba ziba muri ico gisirikare zakigiyemo zavanzwemo kugira ngo zica abantu. None ufata muzalendo mayimayi imitwe iri muri Kongo irenga 120 ukayishira hamwe niyo iri mu gisirikare ca leta. Kandi iyo nitwe ico gisirikare kirimo abakoze genocide muri Kongo mu Rwanda binjira muri Kongo. Ico gisirikare kirimo abantu barya ruswa babaye corrupted cyane. So uje kureba iki gisirikare ntabwo ari igisirikare cy'igihugu ahubwo muri cyo kigira iyindi mitwe yaco yabikorera ku giti cyabo bitwaza iryo ranka rya gisirikare kugira ngo yikorere gahunda zibi. Abenshi rero baje mu gisirikare cya leta kugira ngo babone uko bakontorora ahantu agace runaka bacibe. Ni igisirikare cyo kurwanira igihugu cyo ngo uko bararwanira igisirikare cya Kongo niko kimeze wa nubwo tutakizi tutakirimo ariko tuzi bimwe na bimwe. Ari igisirikare ari leta ari abakozi ba leta ari abaministri ari abadepite abo bose ushobora gusanga umudepite ahengwa amafaranga menshi kurusha umuministri sibyo, ugasanga umukoloneli afata amafaranga menshi kurusha umugenerali. Ibyo byo birahaba kubera ko umuntu yabonye opportunity gusa yo kwiba yo gufata abaturage akabakoresha uko ashaka icyo cyo ababonye bahati. Ariko president ubuyobozi leta guverinoma yose ya Kongo tifite ubushobozi bwo kujera aba basirikari bose. Anyway, uru rugamba ruri kujahe? Uru rugamba ko ruragera ku bisubizo, ko turagera ku ntsinzi, ko turagenda dusatira amasezerano y'Imana. Imana yari yavuze Imana kiriya ni igihugu cyacu. Hari uko yababwiye nta kindi gihugu. Reka nkubwire so twumva amahanuzi tukumva ibyo abasaza bacu basengeye. Hari abantu benshi bino bintu turimo abantu bavuga kuko bari barabibwiwe kandi babahamya babihamya. Tuvuge se ko akagara ko ibyo barimo Imana ntacyo yababwiyeho. Akagarani wumvishenka Munigantama ntacyo Imana yari yambwiye ko ari pasteur. Wumvishije mvuga awewa wumvishe mvuga sinza nabitindaho kuvuga ngo akagara ibiki akagara ntagahaba nitwe cyo tugaheza imbaraga. Ninde wakubwiye kuko haba ubuyobozi bw'akagara? Hari aho wabubonye ikindi bano bose bano bavuga ngo akavuga ngo nakagara kwanza we urashobora gusanga ijana ku ijana atarakagara kuko ntanasobanukiwe n'ibyo akora ntazi ibyo arimo. Iyo umubajije abura igisubiza gusubiza. Nukuvuga ngo bano bantu icyo twobita bano bantu barahahora kuva kera no muri Bibiliya dusoma ijambo ry'Imana rikabitubwira. Nehemiya aje kubaka Yerusalemu ahagurukana n'abantu ntiyagiye mu bwoko bwabo hahaguruka bo kubagwanya
tibavuye mu bandi. Abaturwanya cyane banatuheza gukomera ni bene wacu, kibagira ngo none ko baradupfobya kugira ngo tudashika ku bintu tibije none zahozeho. Senebalati na Tobiya na Gashemu n'abandi bameze nkawe barwanyije Nehemiya, ariko biranga arubaka Yerusalemu, harubakwa amarembo arasibwa, igihugu kiratura. Natwe bene wacu ntibibeshe, kuko nibagwanya umugambi wo kwigwanaho, nibagwanya twirwaneho, nibarwanya umuntu wese ushigikiye AFC, byarabarenze. Bari kubigwanya bitaratangira, ariko mu gihe byatangiye bikagira itsina bigashibuka, aho bigereye nta kagara kogwanya umugambi uriho uyu munsi wa none wo gushaka amahoro. Abantu batarenze bangahe mu bwoko, abo bita ibigarasha mu Banyamasisi ntibageze na kimwe, novuga ko ari kimwe cyakangaye mu Banyamasisi. Abanyamasisi benshi, abanyarucuru benshi bumvishije uburyo bwo kwigwana. Abanyamurenge akagara ni nko kuvuga ngo ni 5% kwijana, 5% kwijana. Habe nubwo ufata liste ukitsi karatasi, abo baracyari 5% kwijana. Abo ntibo dutera ubwo. None niho nari nkubajije uru rugamba urebye ahantu ruri kuja, kuko tugaruke mu rugamba ubwarwo. Utekereza yuko rugiye kuja he? Igihugu kigiye kuboneka mu buhe buryo? Kuko hari imvugo ngo igihugu tugiye kubona igihugu, tugiye kubona igihugu, tugiye kubona igihugu. Utekereza ko igihugu kizoboneka ari igihugu turagifite? Dufite igihugu. Dufite igihugu, gusa nuko twabuze abayobozi bakiyobora, nuko twabuze ubutegetsi bwiza, nuko bugiye kuboneka gute rero? Abaturage batuye muri Kongo bijizwe nk'ibitekerezo byo kwangana, ariko igihugu turagifite. Dufite Kongo. Abayobozi se bazovaho? Gisegeti azovaho? Gisegeti azovaho, tazohoraho. Gute? Gisegeti abaturage ni batamwanga kubera ibihe byabigenda biba, kuko ibihe byabiba abaturage bazobona ko yabashutse, bamuveho neza neza, buke buke bamwanga, azosigarana nabi wabo, kandi abi wabo aho avuka tibazomutora ngo azoyobore Kongo. Icyo ni kimwe. Ikindi, Gisegeti ashobora gukugwa ku ngoma n'abamurwanya, kandi abamurwanya n'abagwanya ibibakora, bakamukura ku ngoma, akavaho, ubuyobozi bwiza bukajaho, bugatunganyiriza abaturage uburyo bwo kubaho. Yewe tugasubira kandi uko ugize ngo abantu, Abanyamurenge, Abanyamasisi, izi mpunzi zose zikwiriye iyi si yose, uzugira ngo hari umuntu wabyifuje wabivukanye akabigambira ko azoja hanze, akabigambira ko nzoba muri Kenya. Hano muri Kenya iwacu amafaranga haba, ndakuraye ntahuye na muri Kenya. Ubutunzi buri iwacu, isi yose iraburangari. Ngaho ba specific, utekereza ko Gisegeti azova ku ngoma gute? Niyinangira akavuga ngo arakomeza akora umugambi mubi wo kurasa abantu bagwanira ukuri, bizanga bitinde bazomushikaho bamuhirike bamukureho. Utekereza ko azemera gute rero? Ikizatu ari kuri muntu aragoye, sinzi ko yokwemera, afite umutima ugoye, kuko ukurikiranye ibintu agenda akora, aho kugira ngo atezuke agende yumva, ahubwo akomeza aho gufunga umutwe no gukomeza gukora ibintu bibi. Kuko ubu nyine nubwo wumva iwacu abatombe, iwacu ubu nyine indege ko zirabo, nuwangu iwe gusa ni wa mugambi wo kwica kamaraho. Utekereza ko afite asigaranye amahitamo angana gute yo kugira ngo akomeze urugamba? Ta mahitamo yaramurangiranye, kuko aho amahitamo yiwe aho yarayafitiye, iyo aje kutwica akaturangiza byari bimushobokeye, yari kubigeraho. Ikindi nuko abamurwanya bari bake, abarwanya ubuyobozi bubi bwiwe batangiye ari bake, ariko ubu nyine bamaze kubwira ni benshi cyane aho bageze. Ni benshi, kandi ubu nyine imbaraga bafite nizo zazituma bashaka kugeraho, bashaka kurenganira abantu aho bari barengana, bahagera. Ubu nyine bari makobora. Uriya mushasha wose bene wacu bageza bagenda batwikirwa nko bakaminzo, abandi bakawufata iriya za Kananda. Bano bantu ba Ebenezeri bafashwe bakugwa mu modoka, abandi barabica. Uriya mushasha wose ugiye kuzabohoka. Kandi ababembe bazowuturamo, tibazobavanamo, bazobamo, bazobahindura ibitekerezo. Abakoze amabi bazobibazwa, bazobiryozwa, kuko niba bareka wa mugambi mubi na wa mutima mubi, igihe nige boza birenze inyuma bakaniga umuntu, kubera kuko ntibahana. Ariko ubuyobozi buhari bugende bushireho
ikintu buzoshiraho icyo kintu cyo kuvuga ngo ubunani ubutabera bwo buzahaba usanga bikunda buzahaba habe na bene wacu bamwe bakiya bakora amakosa nibashaka bagaruka ubunyine bihane kuko icyaha cyose ni icyaha ahubwo kirakomeye kugambanira ubwoko baze bagaruka bavuga ngo twari twarakoshe twari twarayobye tuyobejwe n'abantu runaka turagarutse n'abandi moko nta kibazo bitwaye si nkanswe abo ngabo harananiza n'abapfurero batunyaza inka zigashira ubu ngubu ko baraza twigwaneho ikabakira ikabahumuriza. Okay, ntabwo bari mu mugambi wo kugira ngo baje guhora no kwica kugira ngo basigare mu gihugu bonyine, ntabwo ari byo rwose ariko utekereza yuko aba babembe aba bamayimayi iyo miti bizohinduka. Ureke nkubwire, ntabwo ndi kuvuga ababembe b'abaturage, ndi kuvuga abamayimayi. Hari ab'imitima yinangiye badashobora guhinduka, abo bazahunga igihugu kuko bazoba bari muyobozi, kuko nubu harabo numvise bavuga ngo badefande Baraka, abo n'ugusamba bwa nyuma. Ese uko ibuvira kuri Goma harafashwe bavuga ngo Ibukavu barahagararira, Ibukavu barahushuka, barahagera barahafata, bahagararira Kamanyura. Buri munsi baba mayimayi b'imitwe ba Makanaki ba Rene Itongo bayakutumba bagahurira Ibuvira bakatuka abanyamurenge ngo abanyarwanda, dore uko tuvuga ururimi rumwe turabavandimwe. Abanyarwanda n'abanyamurenge n'abanyasi turabavandimwe. Ko ari ikintu buriya nje tuvuga ururimi rumwe, dufite imico imwe ndetse turanashakana. Hari ikintu nza nibaza aba bakunda kugarukaho cyane. Nuriya mugabo nari mvuze yakigarutseho ejo bundi umuvona imvano ngo yango niyemere ko Kongoro ukuntu ntategereye Kongoro yabigarutseho ngo nibemere ko ngo nabanze abwira abantu ngo nabanze yemere ko ngo harimo ngo akaboko k'u Rwanda hariya mu Minembo, akaba ari Kongoro ubwira ngo wanza wemere ko harimo ukuboko k'u Rwanda. Noneho jenza ngaruka ku kintu kimwe nza nibaza, iyo baje gusobanura ngo Red Tabara n'abanyarwanda n'abanyarwanda bayizanye n'abanyarwanda bagize gutya n'abaki bagize gutya, mbese M23 n'abanyarwanda bafashe Kongo, ibiki byose byabaye n'u Rwanda rwabifashe. Noneho ukibaza ngo ese uru Rwanda rwo rumeze rurangana gute, rufite imbaraga zimeze Rwanda rumeze gutya, ahubwo si urugabo n'urugabo. Ukibaza ngo ese nimba Kongo nk'igihugu hovuka abantu bagaturuka mu kindi gihugu uri umubyeyi bakakwinjirana bakaza bakanyaga abana bawe bagakuramo abana bawe ureba ngo bakabica, nawe ngo uwo ni umuntu uri muri leta wabaza gutyo, kuko naza nibaza nkibaza ese karatekereza ngo mera ngo harimo ngo ukuboko k'u Rwanda. Ese kwahageze abantu bapfuye imitima kwahageze imitima yishwe n'inyungu n'ibyo babafunikisha nyine uku kuboko, kuko ndi kumubaza nk'umuntu nk'umujyanama wa president kwahageze kuno kuboko k'u Rwanda iyo baguciye kuki bataguciye kandi bazanye n'andi maboko uko kuba u Rwanda kwarinze kwinjira kubaje gufata umwana wawe kwinjiye mu idirisha ryawe gufata umwana wawe mu nzu iyo ugutemye ni cya gisirikare cyantaco kihari tuvuga. Ndi kubaza umujyanama wa president ni umukozi nawe ikinga nawe n'abasirikare ngo ni umujyanama wa president, umujyanama utamubwira inama yo gukiza none kwari kubaka ko bafite ubushobozi ari igihugu. Iyo uko kuboko kuhagera barihe ureke nkubwire uko kuboko kuza kwiba niko kuvuga ngo reba gaca reka dufate ko kaza kwiba inkoko abana ariko ya nkoko izirwana yigwanirira kandi ikabarinda ibo noneho ino leta agahugu kangana urwara mugani wabo kabajanye kaje kubicira abana gute, kabadumbaranije igihugu gute. Ureke nkubwire none wageraho ugatekereza ngo ariko nimba koko u Rwanda ari rwo rwabikoze rurakomeye rufite n'imbaraga kandi ruzabadomine kandi rukora irwo ntirusha gutoteza. Ubu nyine Sadeke yahiye ubwoba Sadeke kuko niyo mahitamwo nari nkoje amahitamwo wenda yarananiwe uriya mugabo asigaranye. Sadeke yarananiwe ubu nyine karasaba Sadeke kugaruka
izogarwa Arasaba Sadek kugaruka. ukagaruka gutsindwa bwa kabiri South Africa ntiyo bitinyuka. kizosuragwa. Malema yaravuze ejo bundi nko muri weekend aravuga atari ko iyo nje kuba president Ramaphosa jewe nka president wa South Africa. Uwo ninde wari kuvuga? Ni umugabo, ni umunyapolitiki wo muri South Africa. Ati jewe nari kurasa u Rwanda, nari kururasa. Hatariko ni gute batwiciye abantu babandi biciye Goma. Ariko nubu nyine rugihari turasetoringa ivyo bitego ntiturabishura. Atariko bisobanuye ngo ubu nyine yari opportunity nziza musubire muri Sadek mugende muje guhura narwo hari. Ariko Sadek rero kubera ivyo yabonye sintekereza ko Sadek yogaruka muri. Reka nkubwire Gabi umunyamakuru, reka nkubwire kandi uko nkubwira niko kuri kwanje numva, kandi nawe birashoboka kuko dushobora guhuza tukabifata kimwe. U Rwanda ni umubyeyi, u Rwanda rurakomeye, u Rwanda rufite igisirikari kigenze neza, u Rwanda rufite guverinoma, rufite umuyobozi, rufite president ururebera kure, ururarira ijoro, abasirikare barinda imipaka yabo. Kandi u Rwanda ni ruto ariko u Rwanda ruriyubatse mu buryo bwa systeme iri hejuru cyane. Icyo nkubwira jewe nkunda u Rwanda, sinabaye mu iyi systeme rero rwubakitse, iyi systeme yubatse urambwira niyo mpamvu igihugu nka Kongo rero urebye gikubza u Rwanda inshuro 89. Ariko reka nkubwira abaturage ba Kongo ni miliyoni 115, mu Rwanda ni miliyoni 15. Igisirikare cya Kongo nubu nyine urebye mu kigereranyo cy'ibisirikare bikomeye muri Afrika ku isi, igisirikare cya Kongo kiri kiri hejuru mu mibare y'igisirikare bikomeye. Abasirikare ba Kongo bari abasaza. Oya bari abasaza, biriya bisaza uri mu kubona byabisinze. Nibaza ibi byegeranyo bakora niba biza bigendera kuki. Uzi impamvu dore abasirikare wita ngo n'abasirikare ba Kongo, abasirikare witwa ngo n'aba Kongo n'abasaza byararangiye tibaje ku rugamba tibo u Rwanda. Ariko icyo gisirikare kindi muri mu byegeranyo bisohoka by'ibisirikare bikomeye kiraruta icu Rwanda. Kongo kiri imbere, abantu bakora ibyegeranyo ushobora gusanga none ari abakongomani, kuko ushobora gusanga ari umukongomani uri mu bandi bakora ibyegeranyo agashyira ngo Kongo. None se uzana Kongo urimo Kongo, umusirikare ukigenda ku rugamba yambare bodaboda, umusirikare ukigenda uniform yamushanyukiye, uri mukubona AFCM 20, uri mukubona twirwaneho uko baba bameze kose. Na abantu bipanze kandi badashamba zipanze ku rutare support ntitubizi, ariko ndabizi kuko ni nyesha ubunyineho ni self ni ubunyine bifitiye support yabo bonyine bifite aho bakontorora, bafite amataxe, bara economy nibo bayikontorora. Ako ntibira batosha nka government ubunyine kwiyubaka kwabo mu minsi iri imbere leta ntizokoza mu twatsi. N'ubu ngubu ntikiyakoza mu Rwanda. Uzi ko hari intambara nyinshi, intambara iba mu buryo bwinshi, habe nira myambarire yonyine leta iri mu kwiti bari mu gufata abo bafashe babona imyambaro bambaye babona ukuntu baberewe bakamahunga batagwanya. Abazarendo uwomwira ngo abazarendo umuntu w'umufurero yova mu murima bakamubwira ngo fata imbundu uje kwica umututsi, fata imbundu uje kwica umunyamurenge, fata imbundu uje kwica numara uvuga ngo wowe umusirikare taza amategeko. Cyo tuma bari mu gusubiranamo bakarasa nabonyine bapfa amabariyeri, kandi bari bafite leta yabashize tugana ku musozo. Nuko wao niye message ufite? Message ngiye guheza abarwanira isezerano, ngiye guheza abafashe umuheto wo kurwanya akarengane k'abakongomani. Ni iyi ngiyi iyi message cyangwa se ubutumwa abantu bose badukurikirana batwumva, ari abo tuzi, ari abo tutazi, ari abatuzi, ari abatatuzi, mwese aho muherereye. Kandi bino bintu ni mama mbivuga si mpampeza buno butumwa bene wacu, ko ndaheza ubutumwa abakongomani bose, ko ndaheza ubutumwa abavandimwe bose bahuye n'akaga, bahuye n'ibibazo, ariko ubu nyine tukaba twatugera ku bisubizo. Ubutumwa cyangwa se message ni igihugu ko kirabohoka, igihugu ko kirahinduka, igihugu ko kirafatwa, kandi ko kirafatwa n'abana bahagaze twirwaneho M23 n'abandi bose babashigikiye kubw'umugambi mwiza.
abantu badashigikira ubwoko, abantu badashigikira kwigwanaho, bye bye. Rwose kabisa, nimushaka mwihangane, mugaruke nimutagaruka mwihangane, ibintu ntibigisubiye inyuma. Ibintu ko biraza bigera tibigihindutse pe. Bazoje Abo bantu nibasaba imbabazi bagaruke muri bene wabo, mubo bagurishije, mubo batutse, mubo bahakanye ko bari kwicwa, bagaruke. Nibatagaruka ndakuraye, turi hano kuri no kamera, uzozumva bazafungwa, kuko umuntu wagambiriye gukora ikintu kibi zanga bizakunda kizo mugaro. Uvuze gutyo nibuka hari umuntu nabonye ejo wundi wagarutse avuye muri Canada, ntibari muri Canada, muri Amerika, Gakunzi, ngo yagarutse gutura muri Afrika, ngo yaratashe ngo atuye iwabo. Taho azotura muri Afrika ya Gakunzi uri muri Amerika, tiyari Bujumbura, yogere buvira, niho yagarutse gutura cangwe. Ushobora gusanga n'abana b'ibirara, iyo umuntu yataye ubwoko bwabo abikirara akaba mayibo, nuwango i Burundi si wabo, kuja gushimagiza i Burundi no kuja gukorana. Ni hehe yavugaga, sinakurikiye ico gano nabonye gituma atagiye Bukavu, ngo jewe ngo yabaga muri Amerika, ngo ariko ubu naragarutse gutura iwacu. Ni hehe hari aho ari tituwazi, titunashaka no kuhamenya. Ico dushaka gusa kumubwira nagaruke, nibave muzo bagiyemo, nibareke ibintu byo guhakana ubwira. Naringize ngo wenda nawe yaraje kwirubura. Taho yirubuye uriya aracyafite nawe ingenga bitekerezo zikomeye cyane, kandi usarire barabo hanze, taho uri mu kumenyesha bari mu gushaka, kandi barabari hanze, kandi imbaraga bafite. Umuntu azavugira muri Amerika kugira ngo aragira ijambo rikomeye nk'umuntu uri muri Kongo, wowe ubitegera umva bihuye. Ubundi ureke nkubwire buriya Rugabo yakoze ikintu gikomeye, hari yahanganaga n'abanyakagaraga hangana. Wanabivuze neza, yarabona umugabo w'Imana, tumurekera yarahagurutse aragenda. Hariya yagiye, rya jambo avugira hariya rifite imbaraga kuruta uko yarivugira kiriri incuro 100 n'imisago. Tubuzi naje ku mpamvu gahana, sindi umuvugizi pe, tanu wantu ko ndavuga itekerezo cyanje, ko ndavuga ibindimo kugira ngo umuntu ushobora kuzumva bimufashe, kuko abantu bose tibofashwa na byose nibyo novuga. Ureke urareba hano mu makomantere, hari abavuga ati si uyu nguyu karavuga iki azi, abandi bakavuga ngo ese ni gute ni umunyarwanda, ese ubundi bavuga ngo turabanyarwanda, ngo abanyarwanda baradufasha kweri ibibazo twahuye nabyo. Ahubwo njeza ngo abanyarwanda barasa n'abantu bihishe cyane, ntibabikora ku mugaragaro. Nimba banabikora koko ibyo leta ivuga, baba baradutabaye bakinjira bakaza bakavuga tugiye kurenganura aya moko ari kurengana. Ariko ndabashimira kubera kuko ibo tiba twanze n'ukuri. Niyo turi mu Rwanda ubu nyine abanyamurenge bari mu Rwanda baratuje n'amahoro, baragenda bakishyira bakizana. Message rero twari tuvuze tutanga duheza abantu, igihugu kirafatwa, igihugu ko kirabohorwa, abantu ko baratekana, abapfuye barapfuye bihangane cyane, abantu basizwe mwihangane, ariko abantu bakiriho igihugu kizubakwa n'abariho, igihugu kizubakwa na bene wacu bari mu mahanga, bazotaha byange bitinde bitebuke. Umuntu azoza zingikirago ntawamubwiye atahe. Abantu wewe ururiho, je ureke nkubwire, kandi ndi kuri kamera, nakubwiye ngo igihe nikigera cyanje, sibyo kizagera gute, gishobora kugera none ejo cyangwa ejo bundi. Nubundi hano tutangare wenda kuko abantu benshi bazavuga ngo akavuga yarangiza akagenda, tuzi ko ntogenda. Ariko kandi kurabyiyumvamo, ariko bakuduha nk'ishurira umuntu utazawiyumvamo gutaha iwabo, wowe yarapfuye. Tuzotaha, turi hano, abari hanze, abari he bose tuzotaha. Igihugu kizubaka kadusoze ubwo abantu turebe ko bagira ubumwe. Ikintu nasaba abantu bareke amacakubiri, kandi mureke ntanga ino message ku banyamasisi, ku banyarucuru, ku banyamurenge, kuba twaragize ubumwe, kuba twaribumbiye hamwe kugira ngo turwanye umwanzi uturwanya. Mureke twirinde ikintu gishobora kuducamo, kutwinjiramo, kutwanganisha, kibi tugenda twumva bizabibabaza cyane. Ibi tugende tubyima amatwi gusa, twebwe duhanga amaso ku bayobozi bacu. Abayobozi bacu ntibakorogana,
abayobozi bacu bari mu bwumvikane bazi icyo baba bagwanira, hanyuma twebwe abantu batari no kuri tere nibo basakuza, nibo birirwa bavuga ngo nyanaka na nyanaka bashwanye, batukanye, ntibakiri kumwe, aba basuzugura ntabwo bihari. Makanika yasize abahaye message, abahaye igisubizo, arababwira ngo umurwanashyaka ni uwatabaye uri ku irumba, abari kuri WhatsApp bona abafuwasi n'abafuwasi ukundi ubabona turi reka dusoze ikiganiro, turabashabiki reka dusoze ikiganiro. Ndagushimiye cyane kubw'umwanya wawe, nuko ndizera ko viduyeho dukeya. reka mpeze hanyuma reka nshimira abantu ndabashimira abantu ba Free Media mukomeje kudukurikira, mukomeje guteza imbere ibyo dukora, mukomeje kubana natwe muri byose. Reka soze ubundi duhita dusoreza ahangaha kubera umwanya, ubundi Imana ibarindi. Narivuze ngo reka nshimira abantu nibagiwe, ndashimira abashumba, abapasiteri batarinjije bumva ko gutabagwa ari ngombwa, akandi banabikora bakabyumvisha abakristo, bakabibabwira. Imisanzu igatangwa mu makanisa yo kugira ngo bagure isukari, bagure umunyu, bakora icyo kintu. Kandi no mu bapasiteri no mu bashumba no mu bavuga butumwa n'abayumbe, abantu bagomba kumva kino kintu, tugakunda igihugu. Waza ucaha ukabwira umuntu ugukunda igihugu, waca ukabwira umuntu ugukunda igihugu, icyo kintu kizaturema imbaraga kandi bizatuma tudata umuco wacu, tudata igihugu, tukiya twibuka gakondo ihari. Urakoze cyane, reka mbashimire ubundi ciao ciao, nakagaruka ni kuri Free Media Live. A world of stories.